ای خانت نوکرتیا دجمنه إخانات فروتنا كرامات ملت وولاته جل كرد جلك يا وزارة خازة تجارا قرجي خانات ادنا وخد قبل ناكن herkes بلا بزانه جلی کرد و به مزن کردن تکوشینه یخانه به فاتسینا جالسي إخوانات الجل إخواتك بزانه بن إخوانات وين يعرف كده بحساب ولا فرصة Cinavendanoçan Aradüye denge gelden baş godarın heja irududuye tabakı 2024 ili Brüksel'e saat 13'de Lahmede çağırdı. Hemen uçen drava rojede peşkeş bikenle peşi çanser uçeni. Malbatan juboku biçin İmraliye serledan kirin. KJK, Kongre gel u gerek sazi u dezge jubu fermana şengale da xuyanida. Tajir Seruk Veziri Irak u Juvalatên Avrupa'ya dosyayek şant. Rojnama Alman, Frankfurt'e Rotschau nameya şest u ne xaletkirin nöbele ya ji bo azadiya fiziki rêbera po kirmanşet. Hêzên rizgariya Efrînê li xeta şerrewa ezaz û babên neh çetê kuştin hez jî birîndar kirin. Bareden başkodarın hejan dest bi berfiryan û çên xwe dikin malbatan ji bo çûyîna îmraliyê serlêdan kirin çilo yek mehin bi tawayî ji rêbera po agahî nayê girtin. Birayê rêbera po Mehmet Öcalan û wasî wê mazlûm Dinç ji bo hevdîtinê ser li ser dozgerê Komereya Bursayê û Müdüriyeta Girtikayê îmraliyê dan. Her wiha birayê Ömer Hayri Konar, Ali Konar, birayê Hamîlê Yıldırım, Polat Yıldırım û Kuşka Veysel Aktaş Melihê Çetin jî ji bo hevdîtinê ser li ser dozgerî û Müdüriyeta Girtikayê dan. Koordinasyona KJK birasatına salvegera dehan a fermana siye tabaxa 2004'dan aletici civaka ezidi da xuyaneke nivîskî weşand. KJK de şexsê Nûjiyan Erhan, Bêrîvan Şengalî, Arîn Şengalî, Dayê Gulê, Dayê Erzan, Cîlan, Mam Zekî, Dilşêr Herekol, Evîn Derik, Egît Civiyan, Nûjiyan Sert, Hêlîn Mêrdîn, Berxwedan, Zerdeşt, Seyid Hesen, Dijwar Feqîr, Dilgeş Rojhat, Genco, Hewlêr û Pîrçeko de tevayî şehîdên li ber fermanê rabûn û şehîdên fermanê bibîranîn. KJK got wan tenê neşengal weke derweş û eduleyên hemdemî çanda herî kevnera rojlata navîn û nirxên mirovahî rizgar kirin. Bi vê yekê hêviya jiyana azad mezin kirin û em jî soz didin ku em ê şengala xwe ser pêk bînin. Koordinasyona KJK xala fermanê û armanca wê kir û têkildarê jinên şengalê wiha got. Herî zêde jinên şengalê zirar ji vê êrişa kirêt dîtin. به هزاران جن و زارok وکه خنیمتا شر لبازاران هاتن فروتن به هزاران هاتن قتل کرن به هزاران هاتن کوشبر کرن و عقوبتا به هزاران جوان هیجی ندیاره و فرمانه جاره کردن نشاندا که هر گلک نخودی پاراستن و ریخستن کری به کمکجیان را روبرویه جبرویه که دسری ده جن تواهی گلمه شنگاله پشتی کمکجی هزین خواهین پاراستن و ریخستن بوین خواه آوا کرن جنین جی ایدولوژیا ریبر اپو هیز و جسارت گرتن دیتن که فرمان و کمکجی نچارن و سکن رابون سرپیان و لبر خودان. به تاجه ریخستن بوین خواه به یه جشه خواه پاراستن خواه ابره کرن.
جنان بکورین ده دستی خوده لبر تانکان رابون خندقین کپچهان کولایی بله پین خواه گرتن. دما پیوستی پیدیتن سیله را کرن هم شنگال و هم جی خواه پاراستن. کوردیناسیونا کجه که دست نشان کر که شنگالا خواسر برسه به هری واتدار آل فرمانان و کمکوژیانه و تکبرنا پلانین خریجه. کجه که به بیرخست که به پیمانا نه جوت مه دولتا ترک حکومت عراق و بارزانی لسر جواکا ازدی کولتی و کمکوژیان فرز دکن و هاگوت. یا به دایش نکارین ببن سری دخوازن به وی پیمان و قانون سخت پیک بینن. لی راستی که شنگال نشنگارا بریه. دوی گلیمه لیدیجی وی کمپلویا هیچی ده مریت ده تکوشین خواه جبو جیانا آزاد خورد بکه چند زمان باوری و نرخین خواه بپارزه. دوی خودی لدست کفتیان به درکتن و خورد کرن. کوردیناسیونا کجه که خواست فرمان وک سوژه قرکرنه لتواهی جهان بیناس کرن و گود دسری ده دایش و هفکارن و دولتا ترکوپه ده که جبر وی سوچی بین دارزاندن. دوی حکومت عراق حرمت نشانی خلک شنگاله بده وین و هزاوه یا خواه پراستن و ریوبری خواه سر ناس بکه. کجه که هری داوی لدیجی هفکاریا پیده که یا پیشنگی جه اسکرین داگرکاریا ترک رده که بانگا مزین کرنا تکوشین کر و ها گود. هلانینا طولاوی فرمانه برای خستن بوین و پاراستنا جنان ممکنه. هفسرکاتیا کنسیر و برا KCK گود تفگرا آزادیا کرد هر تم به خلق شنگالیره. هفسرکاتیا کنسیر و برا KCK ده سالوگرا ایریشا دایش یال سر شنگالی ده داخویانک ده و کسین ده کمکوژا شنگالی ده جیانا خوشی دستانه ببیر آنی و گود دوی ایراده خلق شنگالی و داخوازین وانین دموکراتیک و روا ورن قبول کرن. KCK دیار کرد که کمکوژا شنگالی لپیش چاوین جیهان پیک خاتو گود لی جیهان لهمبری و هویتی پیدنگ ما ایروژی رژیم فاشیستی AKP MHP به دستک و آلیکاریا پیده که برنگه که هوانه ایریشی شنگالیان دیگه زاروک جن و جوانین وان شهید دیگه مخابن که دیروکا پیده که بویا خیانت تسلیمیت و قریجی تجاری گل ولایت و آزادی نبونه درد بارزانیان یکانه درد وان برجوندین وانه KCK هری داوی گود تکوشنا خلق شنگالیج بو جیان کرن و پاراسنا باوری ناسنامه زمان و چان دوانه ev tekoşin reva u demokratike. Dive devleta Irak'ı u herkesin ku dibejin emnedici qirker u qirkerinine dive piştevaniya tekoşina xalke şengalebike. Dive devleta Irak'ı irade u daxwazin xalke şengaleyen reva u demokratik liber çavan bigire u çareseriya perskireka civaka ezdiya şengale li ser esasa diyalog u mafin demokratik çareser bike. Armanca erişen dagirkeriye yeni ser başure Kurdistan jî dagirkeriye u nay kabul kirin. Jibu vêjî divê dewleta Iraqê hêzên siyasiyên Iraqê rewşenbîrên Iraqê civaka Iraqê û herkes li hemberî barzaniyên ku dibine sedema îlhaq û qirkirina û planên dewleta Tirk dijberiya xwe nîşan bide. Taje tekildarî fermana sê tabaqa 2004 dosyayek ji Serokvezîrê Iraqê û ji welatên Awropayê yên ku fermanê weke jenozîd qebûl kirine re şandin. Tevger azadiya jinên êzdî tajê ji bo darizandina pedeke û berpirsên fermana heftê û çaran a li ser civaka êzdî pêk hat dosyayek li ser kiryarên pedekê amade kir û ji welatên ku jenozîd nas kirine dadgeha mafê mirovana Ewropayê Serokwezîrê Iraqê Muhammed Şia Sudanî û Wezîrê Karê Derveyê Almanya raşand. Li gel dosyayê nameyek ku sedema şandina dosyayê tê de hatiye ve gotin jî hat şandin. Di nameya tajê de ev tiştên gotin. Destesiyê tebaqa 2014 de li civaka me ya êzdî ferman rabû. Çeteyên Daişê li Şengalê bi awayekî herî hovane êrişî civaka êzdî kir û ferman pêkanîn. Di vê fermanê de nêzî 7000 kes hatin revandin û piraniya wan jin û zarok bûn. Ji van kesên ku Daişê ew revandin, di fermanê de nêzî 3600 kes hatin rizgar kirin û nêzî 2500 kesî windane û çarenûsa wan nediyar e. Çeteyên Daişê bi hezaran mirovên êzdî kuştin û xistin gorên komî. Di nav 10 salan de 92 gorên komî hatin dîtin û hîn bi dehan jî nehatine dîtin. 56 gorên komî hatine vekirin, ji van gorên ku hatine vekirin zêdetirî 700 cenaze hatine derxistin. 242 cenaze hatine naskirin û ji aliyê malbata wan ve hatine defin kirin.
10 سال لسر فرمان را در باسته به. ام دزانن که دناوا وان 10 سالان ده لسر سدمین بنگهین این فرمان اساسی طبقه 2014 هان گلک لیکولین هاتن کرن. رخمی وان لیکولین آنجی چته این دایش و سوشتارن جنسود نهاتن دار زاندن و عدالت پیک نهاتیه. جبو جواقع ازدیش فرمان نووره رزگار کرن و پاراستن دوی عدالت پیک وره. دوی چته این دایشه و هفکار وان دادگاه ناونتوی ده ورن دار زاندن. جبو که راستی نین وندا کرن و حساب جسوشتارن فرمان بپرسین ما دوسیه اک آماده کر. ام جوه داخواست دکن که هون وی دوسیه ما لبرچوان را در باس بکن. کنگره جی لهمبر خیانت و داگیرکریه بانگا ببن یک کر. هفسروکاتی کنگره جبر سالوگره دهان آفرماناسی طبقه یلشنگل داخویانیک دا و گود گله کردستان و کنکوژی تجاری جبیر ناکن. دا خویانی ده وحات کتن ام ده سالوگره ده من آ کنکوژی شنگل ده برز و حرمت سر لبر همو شهیدن پکه که ین کوک بروسکه چون هوارا گل شنگل ده توینن. کنگره گل ده خویانی خود بالکشان سرگف و ایریشن سر شنگل پیشتی کونجی و اپیامدا. دوی بیزانو که فداین ریبرا پو گل شنگل بتنه نهشتن به تکوشنه که هیبت پیشیا فرمانه گرتن و جواقع ازدی پاراستن. داویه ده کنگره گل اف بانک لگلی کرد دیگه. ام بانک لجواقع ازدی و گلی خود دیگه که روژا سی طباقه بگرسی تبلی چالاکین بیرانین فرمانه ببن. ام لهم بری خیانت بارزانیان و داگیر کریا دولت ترک ببن یک دنگ. سوال سیف و خلف یا کو اسیر کت و ده سال 2019 ده ج کامپ هولات رزگار کرن حال بند رزگار کرنا که چاخویا 12 سالیه. نعم مستغاث سيد خلف ام خلق جرزاركن و ام كم دركتن شمال ام لوفا بريده داعش ام قرتن كم قرتن ام اني شنغال انا بوسا شنغال ده ايش نبوسا شنغال ده ام قومي يقودو كرن كاتشكش معقود كرن دروجا سروجا من الشنغال ده مان حتى كاتشك همش معقود كرن تارت ماذا ام حول عندنا بعدوش ام الويد يجيبون اسبوع كم الودري دمان الودري جدي سنه كذا كنا نف ماذا قركش معقود كرن برن وجنيب عمرين ما سنش معقود كرن برن وهي امد لي همو ماين جنو زاروت هورمان الودري ده طيارين ماذا حكى طيارت ماذا ام دسا حول عندنا تلحفر اما نت الاحفر كم انا الاحفر معنا باوان جنيب عمرين ما زنيكش معقود كرن اما انا سباوان الودري جدا قم ما كاتش معقود كرن هم بيش محل كسر محراب دمان كان بيش مهامان ام عصريه كي هاتن ام برنا موصل وكين برنا موصل هم وزاني كم ازدينا تلحفر وستا يعني غير وان كتاك نبو وكزارو كما سلج داغا قد كنا في زارو كت هش سالي 10 سالي يعني 10 سالي بيدوها كما في زياره كدو ديما تقول وكونو كويدا برين شد بيش ناوا تناوش ناوا وما تحل من تدريبي او تدريب بيتكرن حل ما عندنا تدريبي وقد زادين الدنامه الدخوات ما بس اختيرين ما ينوي اختيرين ما هاتن شخبر كاتش مرة كده هاتان هاتش مرة بكن في ذاك ما شتش تكنينا هاتا اختيرين ما لستوان دين بلگودارن جا امنا بره خودتن شنگالی روزنوان ابراهیم شنگالی بمره امی جبوی سالبگرا سبه فرمان برنامه و پلان رویبریا خویسر شنگالی دچه آستی ده امی جی بپرسن هوال ابراهیم دن باش؟ دن باش سرچاوا گلک سپاس خوات به هوال ابراهیم کرم کم ته گودار دکن اتمسفرا شنگالی آنها دچه آستی ده هر و حاضرتی برنامه سبه کرم بکنم و گودار دکن بله یکم باسا دهمین سالوگرا کنکوژیا ازدیا بکن اف دمکم کاریم بجن ج 15 و یعنی مهادر باز بوده حاضرتی و سا هاتنه کرن و چالاکین جور بجور جالی سازی و رختنن جواکا ازدی و لشنگالتین لدار خستن تایبتی جوک بریا خسرا شنگاله یعنی دوان روزن درباس بوده هم کم خبات و نقاشن برفره لسر دهمین سالوگرا فرمان هروسا
çawa civaka ezidi xwe biparêze li hemberî êrîşa rêxistinekirina civaka ezidî di çi asî de yo li ser van mijare gelek çalakî komxeba civîn hatine li darxistin niha sibe dibine 10 sal ku civaka ezidî li êrîşa hovana AÇT Daşê re derbas bû ji bo sibe jî hazirtî hatine kirin beriya wê yani îro di saetên êvarê de bi pêşengiya saziya malbatên şehîda ya Şingalê wê xelkê Şingalê seredana gorên komî bike ku li Şingalê tenekî niha gelek gorê kom hene û hatine vekirin wê seredana wan bêtekirin û ew şehîd wê bêne bibîranîn wekû dijî sibe bernama agiştî ku ji alî rêveberiya Xwesera Şingalê ve hatiye rêxistinkirin wekû her salê saet 10 bi dema Şingalê wê deqîq rêzgirtin li her derê jiyan bête asekinandin ji bo rêzgirtina şehîda û piştî wê jî saet 4 li ber meclisa gel a navenda Şingalê wê gel li wê derê kom bibe û berê xwe bidine ber dibistana Suhr ku di nava xelkê Şingalê de tête naskirin ew dibistan ku di sêyî tebaqa 2014 de bû yek ji girtîgehên Daişê li wê derê keç û jinên êzidî li wê derê girtibûn û eşkence li wan kiribûn wê meş betawir dewam bike piştî vê derê meş vedgerê mîtingê mîting tê lê darxistin bernamekî dewlemend heye ew jî bi axaftin û peyamên rêveberiya Xweser her wisa saziyên civakî yên eskerî yên siyasî ku li Şingalê de ne hatine dawekirin ji bo li mîtinga sibe ya rêveberiya Xweser de hazir bibin û li wê derê herkes peyamê xwe ji bo dihemîn salvegera fermana 3 Tebaxa 2014 bide belê. Belê Hevalî İbrahim Şengalî em gelek spas dikin agahiyên ku te par vekir em jî bejna xwe ê ku şehîd bûne jiyana xwe ji dest dane em bejna xwe ditewînin gelek spas dikin dem başqewet me. Dem baser çawa. Pêrgodarên Nêja Sazî û Dezgehên Kurdistanê bi münasebeta salvegera dahana fermana Şengalê daxuyaniyek weşandin Meclisa Kongreya Stara Bakur û Şatê Sûriyê bi wesîleya dahamîna salvegera fermana Şengalê daxuyaniyek da. Di daxuyanê de wa hat gotin em di salvegera dehê a komkuja Şengalê de bi rêz û hurmet ser li ber hemû şehîdên komkujiyê ditewînin. Kongreya Star herî dawî ev bank kir dengê jinên êzdî dengê me hemûyan e. Em bank li hemû jinên êzdî azadî xwaz rewşenbîr hunermend têkoşeriyên dilê wan ji azadiyê re lê dide bi hev re em dakevin qadan û banga têkoşînê bikin. Rêxistina peywendiyên jinên Kurd Rep Hakê jî tekildarê heman mijarê daxuyaniyek weşand. Daxuyane Rep Hakê wiha ye. Di 3 Tebaxa 2014 de li ber çavê cîhanê li dij civaka êzdî komkujiyek pêk hat. Em vê komkujiyê bi tundî şermezar dikin û kesên di vê komkujiyê de şehîd ketine bi rêzdarî bibîrtînin. Rep Hakê balkişan têkoşîna jinan alî jî êrişên qirkirinê û got jinên ku duh di nav lapê qirkirinê de bûn îro bi hişmendiyeke kûr bûne xwedîvîneke xurt û dibêjin bi rehê hevgirtî bi berxwedan û têkoşîna hevpar em ê pêşiya komkujiyan bikirin. Li hola serdem ali bajarê Hesekê bi beşdariya zêdetirî 500 keseyên tibbî, hukukî û şandeya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk û Saziyên Civaka Sivîl konferansek li ser rewşa tendurustiya rêber APO li darxistin. Konferans tekildarî tecîdê bi pêşniyaran bi dawî bû encamnameyê konferansê em bi were parve dikin. ريبري ودشخصي نتوكيدا بويا كولكتيفا قلان أو ريبري فكرية تسياسات الكردة وجبو قلان وكي مذكران كي تيتن وكي ريبري استراتيجي وتيوريك تيقبل كرن أو نكسكر نصنامات جواكية يك ديوانا وكبي يا بلغا حقوقي تريبي ولن وقدخل جهكاري بداوي دبي باريزن كاربن جمافي حقوقي سودي بگرن جبو اشكنجه وتجديد بداوي وچالاكيان بيشخن هيئة الموسيقى والتي تي بي عملت بكن
جبوك وبجن إمراني دستور ورق قرتن ودفتن كنترول وبجيش ورن أباكرن رابورن ورن آدكرنجي جرايا بشتيرا ورن بادكرن سي ستاندارتين قردوني بريالن دادگاه مافيا مروفان أوروبا بشريانن كوميتايا بشكل قرتنا اشكنجي CPT هنا وقرتيقها إمراني ستاتوريك وطيبت ورن تخستن أردي قانون جمالية حقوقي وبوليتيك ولا الواشنطن وجبو بقانونا ويجي بريخستن نامنتوري وسازيانا تكمل ناوة هولدانا چار تجارجوبايا ما في هيفي آزادية أوجلان بيك ورد جبوكو آزادية فيزيكية بريد أوجلان بيك ورد دوی ميكانيزمين بيوانتدار ورن أغاكرن وسياسة ديمقراطيك رول اكتیو بگرسن دریخا. هر جبو اشتیا هرمیشی گرینگه. جبو یکی هیئت وجه حکیم و پارێزەران پێکتێ لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووری وەرە ئامادەکردن و کۆنسەیا ئەوروپایەوە هەفدێتنێ بکەن. 5. جبو پێکانینا van بریاران و شوپاندنا تەندروستیە ئۆژەڵان کۆمیتەیەک وەرە ئاواکردن. لە تورکی و ڕۆژهەڵاتە ناوین جبو هەموو باوەری زمان ناسنامه چان و جواب راستیا بریز وجهان تدیدن. جبو پیکانینا آشتیا نافبرا کومن برفرشی الیک درباستن. بردیکی امام لسازیه نافنتوی و نتوی کسایت روشنبیر و دردور دموکرات دکن. و خودی لبریال کنفرانس آماده کردن و جبو هستیاریشی چالاکیان پیش بخورن. بلگودارین هیجاج بو کو آگاین جهرم پاراستا مدیای ور بگیرن روزنامه‌وان کیندادوان بمره هوال کیندادوان ده باش بله هوالی مثلا تکنیک دی بیجه جبر روش قطبه بله آنها باورم هوال کیندادن باش دم باش وشان خوش گلک سپاس قوت به هوال کیندا سپاس کن گلک سپاس هوال کیندا کرم بکم تگو داردکن آگاهی انداوی چنه لهرمن پاراستنا مدیایی دیسا آگاهین پر گرینگ بردسته منه بله ام تخوازن هن آگاهین که گریدای روشا داگرکری لباکور کردستان تی مشاندن باره پاربه بکن بله دو آگاهی که وحات بو پاربه کرن گریدای نسیبینه لگونده خراپرش که طالات و جبل گراوه لبان هر سه گوندان اپراسیونه که داگرکری برفره هبو لگوری آگاهین هاتنه گرتن لبر گریلا که شهید کتیه یک جی بریندار دیل کتیه دست گریدای و مجاری آگاهی که البردست من ها تنه اون دیسا لباکور کردستان دستی یک ترمه هده لگونده هم که گریدای نافچه الکیه به شبابه دیسا اپراسیونه که ارتشا داگرکر هبو دیسا هنه که آگاهی که هاتنه بردست من دور داشی سی گریلا یعنی دو اپراسیون ده سی گریلا شهید بن و نها جنازه وان نفشخانه جزیره گرتن بله لموان آگاهی پشراس نکریه یعنی وان آگاهی هرمی بون مباره پروکر لنها الهرم والیتیا مردینه پازده روشان قد آخر آگاهاندیه یعنی افجی دیده نشاندان که اوه دولت فاشیستیا ترک لهرم باکور کردستان اپراسیون خواه داگرکری بدومینه و دیسا لگوندیان هرم بزاقت و زوران روبرو بهله جبر تیزانین ده هر قدخه کی ده دسته که لسر جیانا گل زحمتی تناوا کرن گوندین هرم دوان روزن هاوین داش کارو بارن خوش دبار خوش جیان تن درخستن دیسا روش داگرکری ل هرم پاراستن و برخدانی مدیا جی بگشتی دجواری خو بردام دکه تایبتی دوان هر دو روزن داویده لبرادوستان یعنی الهرم شکیف آوالونان و شیری بمباران پر دجوار هبون اوا که شخصی زنی تاکتیکی که ارتش داگرکر دمی که درجه دوره ده یعنی برای کو ایرشین خوین داگرکری برفره بکه لوی قاده دست که بمباران گرام پکتینه نهال برادوستان روشا هی و جاره جدید نشاندن دیسال گوندن متینا ین وکی باز درگلی و بیشیل جی بمباران ارتش داگرکر هبون روجاوای زاپیجی به تایبت لگرین برخدانی
لê dimeşin de bombebaran digiştî rojê de û şevê de berdewam kirin. Yani em dixwazim bi taybet bal bikişin ser xetên bira dostan yên wekî Xakurkê û Xenêrê wekî tê zanî ev demekî dirêj li vir tevgera dagirkeriyê bi êrişên hewayî û bi hewdana ketina qadê ve didomiya dîsa hevkariya pedekê jî heta dawiyê alîkarî dide artêşa dagirker yani li gorî agahiyê me girtine li Xakurkê balîkariya pedekê ve pêştir betonar me yani pêştirin ku betonar me lê barkirî ji bo artêşa dagirker hatine veguhestandin yani ev betonar me ji bo çêkirina mewziyan tên kişandin dîsa divê xetê de yani xeta Xakurkê Xenêrê de li kolî tûşekî leşkerên dagirker bi pêşengtiya cerdewanan dixwazin êrişên xwe dagirkeriyên li herêmê berfireh bikin bi van cerdewanan re li ser şêniyên herêmê zext didin avakirin yani van agahiyên ku medan hem yên girêdayî ku ev betonên ku ji bo çêkirina mevziyan tên kişandin hem jî yê ku cerdewanan vana giştî li ber çavê gel pêk hatiye yani ev li ser şêniyên herêmê avakirina zextê xwesteka vê jî yani ev agahî hemî jî somutin gel vê rewşê bi çavê xwe dişopîne yani çavkanê me herêmî jî van agahiyan xwe piştrast dikin yani niha li Xakurkê li xetê bira dostan mezinkirina dagirkirinê yani dagirkirina vê xakê vê herêmê di rojeva artêşa dagirker de ye û vê jî bi alîkariya pedekê ve pêk tîne li vir yani li vir armanc pêşîgirtina hema bi bombebaranan hem jî bi mewzî ku dixwazin çêkin ve yani li vir dixwazin mewzîbûna gerîla û pêşiya wê bigirin û gerîla pê tevgerbêrin lewra li hember ev bombebaranan jî dîsa tevgera gerîla didome yani rixme xwaz êrîş û bombeyên ku tavê jin herêmê û agirên ku derdixin jî hep pêge yê jastar hem mewzî xwe diparêze û hem jî êrişên tevgerên dagirkeriyê jinê dişopîne û müdahaleyên pêwîst li ser wan pêk tîne dîsa hinek agahiyên pir giring hene li berdestê me wana jî parve bikin yani ev jî girêdayî kurkirina xeta xiyanetê ya pedekê bi artêşa dagirker ve yani hinek agahî û hane wana jî bare parve bikin yani niha li zaxo hêzên girêdayî pedekê ji bo derheqê geylan hep pêge wê jaster de herêma heftanînê agahiya kom bikin ketina nava tevgerê bi taybet jî li herêmên ewlehê pîrbula û banikê lêgerên wanên agahî komkirine berdewam dikin yani li vir armanca wan ev ku agahiyên derheqê geyla de bi artêşa dagirker re parve bikin yani lewra beriya vê bi gelek caran jaliyê pedekê ve jaliyê îstixbarata wî parastinê ve koordinatên gerîlayên bi artêşa dagirker ve hatibûn parvekirin û gerîlayên hep pêge wê jasterê bibûn hedefên balafirên şer yên artêşa dagirker ya Tirk yani ev hevkarî niha li zaxo berdewam dike yani ji bo agahiyên li herêmên heftanê bigirin tevgereke bi vê rengê heye lê agahiyekî din wekî sosret yani ez dixwazim were parve bikim yani mere dikare ev agahî wekî sosret bi nav bike yani pedekê beriya vê hevkariya xwe bi dewleta faşîst Tirk re hindek wisa yani ji ber tepkiyên gel wisa hinek ve jî veşartî dixwaz bide meşandin lê niha li herêmê hevkariyeke pir alenî heye yani agahiya ku ez bidim girêdayî fermandarê pedekê Aziz Weysî û hêzên wê hêzên girêdayî wî zêrevanin Aziz Weysî û hêzên dibin fermandariya wî de yên zêrevan yani li ber çavê gel wekî mîna ku dest û melê xwe bihejînin diçin dikevin baregehên artêşa dagirker ev rewşa rûreş li baregeha biyê ya metîna pêkhatiye li vir li gorî agahiyê me girtine ev hêz di esnaya sohbetên xwe de bi dagirkerên Tirk re girêdayî rewşa gerîla hinek agahiya didin dîsa hinek girêdayî noxteyên gerîla dixwazin hinek koordinata parve bikin yani ev rewşa ku ketinê baregehê biyê jî yên metîna ev jî li ber çavê gel pêkti gel bi xwe vê mijarê parve dike dîsa çavkanê me herêmî jî ev mijar piştrast kirin دو آگاهی که گریدای کتنا سیاهیا کتبو بردستمه دیمنی میشه درای گشتی داشت فبلا ببون دهندک چاپکانی راگاندن ده آگاهی وکی کو گیلان هپ بگی و یه جاستر افسیا خستنه هات بلا کرن لبقاسی کو ام آگاهدارن انگو ام دزانن کل به هرمی گریلان هپ بگی و یه جاستر نینن
yani dibe ku FCH jali hezin cuda ve cihat ve xistin yani hindek pisporin ku hindek kesin ku jvan balafran bê mirov yên wekî sîha îha tên bi navkiriniye ku fêm dikin dane diyarkirin ku FCH tîpa aksungure yani aydê filoya artêşa dagirkeriyê balafran bê mirov aksungure yani yani niha gireday ve mijat tiştin embra yani bara parve bikin evin niha ku kijan hez FCH xistiye kutbe deme peşte gireday ve hinik daxuyani werindayın ne niha dve derhaq de ev agahi zelal nekir ku ev CH ali kijan hezi ve hatiye xistin yani niha agahi jherem embara parve bikin yel berdesteme ev bu nevana parve kir. Bəli, həval kinda doğan təgəliki agahiyin mühüm parvekirin əmgələk spas dikin dibejin qavat bedən baş. Em spas dikin den baş ve şan xoş. Perigodarın nijar rojnama Alman Frankfurter Ronson nameya şestune xaletkirin Nobel yaş bu azadiya fiziki reberapo bi nuçeke berfreh did. 26 ترمه به پشنگتی خلط گیرن نوبل آشتیه جودی ویلمیس شستونه خلط گیرن نوبلش با آزادی فیزیکی ریبر اپو بانگه که واتدار دکه خلط گیرن هما بیجه جهمو دیسیپلین نوبله جکونسی اوروپا سی پیتینه توی نیکبو گلک سازگین دن ره نامه ریکرنه بریا نامه خواستن ریبر آپو به فیزیک آزاد ببه و پرسا کرد جی بره و ریبازن دموکراتیک چاره سر ببه او بانک در روزنامه فرانکفورتر روند شاوده وکه نوچه که برفره حدیتن روزنامه دمال پراخویا اینترنت ده جیه که برفره جیوه هولداناو وجدانی و بانکا جبو عدالت و قطان دیه نوچه بسرناوی بو کردان ری لحفکرن شستونه خلط کرن نوبله داخوازا سربست بونا لیدر کرد عبدالله öcalan کرن هات وشاندن دنوچه ده تگوتن دولت Türk به siyaset axwa nezi çareseriye nabe siyasetvanên Kurd digire. Êrişî coğrafya Kurdan ên Sûriye û Iraqê dike. Xeletkerên Nobelê bi bîr dixin ku têcîta li İmraliyê hem îşkenceye hem jî astênga li pêş aştiya li herêmê ye. Ji bo aştiyê baweyeke acîl pêdivî bi diyaloga di navbera dewleta Tirk û PKK de heye. Pêşenga vê banga watedar Jont Wilmins ku ji rojname re axiviyê dibêje pirsa Kurd ancak bi azadiya Öcalan û bi müzakereya bi hükümeta Tirk re çareser dibe. Heke çareserî nebe ev hem ji Tirkiye hem ji Kurdan re xisareke mezine lehevkirin mühime. Hêzên rizgariya Efrînê li xeta şerewa Ezaz û Babê nehçete kuştin hez jî birîndar kirin. Hêzên rizgariya Efrînê li deverên din ku artêşa Tirk û çetên wê dagir kirine çalakiyên xwe zêde kirine li xeta şerewa Ezaz û Babê bi çalakiyên cuda li dagirkeran dane. Encama van çalakiyan wiha 29 Tirmeyê li Babê tîmeke ji şervanên Efrînê ket nava çeperên dijmin. Baweyeke bi bandor li dagirkeran hat xistin. Mevzî û çeper bi temamî hatiye imha kirin. Di çalakiyê de 5 çete tên kuştin û 6 çete jî bi giranî birîndar dibin. 6 Tirmeyê jî li xeta Ezazê li dijî çeteyan du çalakiyên sekvaniyê hatiye li darxistin. Li çalakiyan de du çete hatine kuştin Sûriyeke Tirmeyê jî li xeta şerrewa şervanan çalakeke teybet li darxistine. Komeke çeteyên di navbera gundê Kefer Nebo û Birç Heyder de kombûn kirin hedef. Du çete hatine kuştin, du jî bi giranî birîndar kirine li gorî daxuyaniya herê ji bo giştî di çalakiyan de neh çete hatine kuştin, hez jî bi giranî birîndar bûne. Milisên HBDH li Muğlayê fabrikeyeke ve guherandinê dane ber agir. Milisên benda Ahmet ên HBDH ragihan ku 27 Tirmeyê şev di derdora saat di du nîvan de li navçeya Köyçeyiz a Muğlayê bi taktika sabotajê fabrikeyeke ve guherandinê ya li sîteya saniyeyê dane ber agir. Di daxuyanê de ev tişatiye diyar kirin. Ev çalakî weke berseva êrişên dagirkerî yên li Başûr û Bakurê Kurdistanê dewam dikin hate li darxistin û di encamê de fabrikeyeke ve guherandinê şewitî û bi temamî imha bûye. Milisên HBDH danzanî ku fabrikeyek jî zirar dîtiye û got piştî çalakî milisên me bi rengekê bi ewle ve kişiyane qadên xwe.
Jibu Pekşan Azizi û Şerife Muhammedî çalakê Katpêkanîn çalakê jalê Komeleya Gaziyên jin jiyan azadiye ya Mukhin ve hat organizekirin û komeleya çanda kurjî piştgirî da çalakê piştî rêzgirtina axaftin hatin kirin û bank li raya giştiya cîhanê hat kirin ku li hemberî dardekirinin li Îranê dijberiyek ciddî nîşan bidin. Li Efrînê dagirkerî welatiyeke hate revandin çavkariyên xwecihî li Efrînê dagirkerî eşkere kir ku çeteyên polîsan leşkerî ên dewleta Tirkiye dagirker welatiyê bi navê Mehmed Mustafa Fevzî ê 42 salî yê ji gundê Kaxrê yê bajarê Mabatê ya Efrînê dagirkerî biriye cihekî nediyar ve Fevzî bazirganê tekerên erebeyan û traktoran e. Hemwextî wê tevliheviya ewlehiyê birîna daran kuştin revandin dizî û talankirina mal û milkên koçberan berdewam dike. Dewleta Tirk bi vê yekê dixwaze demografiya wan hereman biguherîne û şêniya resen ên li herêmê dagirkerî mane koçber bike. Di rojnameyên Erebî de îro mijarên stratejiya nû ya şera İsraîlê û dosya deryaya Çînê derketin pêş. Rojnameya El Ereb El Londoniya têkildarî stratejiya nû ya şera İsraîlê nûçeyek bi sernavê kê gotiye İsraîl naxwaze şer berfirehtir bibe weşand. Di nûçeyê de hat destşankirin ku İsraîl biryar daye ku herkesî bikişîne nav şereke giştî lewma fermandarên berxwedanê dike hedef. Li gurî rojnameya aliyê din neçarin bersiva êrîşan bidin û ev jî rewşê xeternektir dike. Rojnameyê di nûçeyekê din de bi sernavê kuştina Haniye hesabên Tahranê û parçebûna Hamasê weşand û îşaret pêkir ku helwesta endamên nivîsgeha siyasî ya Hamasê pirsgirêk derdixe pêş gelo Yahya El Sinwar ê dixwaze bibe serokê nivîsgeha siyasî ya tevgerê dê kesên şûna Haniye bigirin qebûl bike yan na. Li aliyekê din di rojnameyê de îşaret pê hatkirin ku İran dê qebûl bike Tirkiye yan ji Erdoğan Hamasê bixebin destê xwe bêyî bandora wê ya li ser qada Filîstînê. Di rojnameyê de hat destşankirin ku vegera Xalit Meşel û hêviyên Yahya El Sinwar îspat dikin ku parçebûna Hamasê teqes bûye û rojên bê de diyar bikin ku İsraîlê bi kuştina Haniyê xwestiye Hamasê parçe bike. Rojnameya El Erebî El Cedî jî derbarê heman mijarê de nûçeyek parve kir. Di nûçeyê de hat diyarkirin ku Washington dixwaze Îranê û hewelbendên wê rihet bike ku nepêkane şereke giştî pêk were. Rojnameya El Xelîc di nûçeya xwe de da zanîn ku rewşa li deryaya başûr a Çînê di navbera Çîn û Filîpînan de alostir dibe nemeza Washington bi zanabûn dixwaze rewşê bikarbîne da ku hevalbendên leşkerî bi dewletên li derdorê re çêke. Deryaya başûr a Çînê aloziyekê din a cîhanê ye ku dike biteqe û bi aloziya Taywanê ve girêdayî ye. Koma amara ji bo bîranîna şehîd Gülistan Aksoy bi nasnav Hêvî Gabar stranek bi navê Hêviyam amade kir. Gotine stranê Ayîdê Firat Baran û Pelşîn Munzur e müzik jî Ayîdê Pelşîn Munzur û hatiye çêkirin. Stran bi wesîleya salvegera çaremîn a şehadeta Hêvî Gabar hatiye amade kirin. Belê gudarên jemenûçê nîro pêşkêşkirin em bi vê stranê xatirê xwe ji we dixwazin ji bo gudarkirine we spas den baş.